happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, Mr. Aquaba. Berofo, Memo Aquaba beam, and then so a daffer frostron cocra. And a day a special day. I Memo Aquaba Edimoba experiences in life. Experiences in life. You see me can I want so. Mamma ni hununti, many adaho. And such a bang and a toll, I anywhere ni adaho. Amani bang and a toll. Berofo. Experiences in life, ye tun suffer one hour, wako usun areho, amani nemu, ye new matanasi, etchun common. The yeria, the sunshine was a ye, the sign tun sa efre, a soft one pennyful, counselors, a lawyers, a doctors, psychologists, omina basso, a momobe boye. Beautiful, and ye one hour call how munkwa and ye new etchun common. Wabra boom, and near with ye. Opesoni, the shell story. What's me ba? Beautiful, and as ye can see, and comma yapwa for. I wanna saw ya sing. It's a bad equipment at papa me trim our cameras. Be a fat camera, light, sound, ye dear production. Peso ye movie. Opeso ultra series, opesa uye I mean music, ultra music, bia, opesa uye biano. Anasa upe studio papa etra production ewo anasa ubi bia ho dia eye CJ Multimedia. Medafo CJ Multimedia ewo La Pass Ashanti Home Touch. Ebe Abrantia Sport wo modern na contact CJ Multimedia ewo 054505 9319 0545059319 Omodiana Free CJ Multimedia. One number sono sign itregu e screen nim. Meda fatare ehemi efri Bentos Boutique. Bentos Boutique ewo okokwa binya. Busuku roundabout ho avon senifa ho a na Bentos Boutique ewo. Se okọ wedding engagement ana bia bibia occasion bia okwa opese oye eraba no bomodiana contact Bentos Boutique ai wo numbers no na etwegu o screen anim no afi eba makeup dia yentimi enyi beauty empire makeover enfrim ai makeup artist adebia osiesie manim oma me ye raba eye beauty empire makeover. Baby bia obia so pese usua makeup. Ananso say. Opese oye wedding engagement. Baby bia opese ukobia no. Abrochefo mu bedru Ghana na mo pe makeup artist papa dia. A beauty empire makeover. Baby a obia ba be yama. Numbers no na etwegu ewo screen anim no pomodin na frɛ won. Afi enwi ehye efri cute cat palo. Cute cat palo on location ewo Abeka Junction hwa be so de udru bus stop ho no mo apo modin na frɛ cute cat one numbers no na etwegu ewo screen anim na cute cat palo so de ho na celebrities anwumtofo akese movie fo presenters fo abrochirefo ho na omatu omani ediasi bedofo fa number no na phrases here afei ohwe mechia furniture say isi hey a kind of antique furniture ewo La Pass Abrantia Sport building name and as say die kind of antique furniture say dining table demon konwa papa wardrobe empa anase den na wope pomodia na contact wo numbers na etwegu ewo screen anim bedafo egudi egu mi komi de da me nsei cha say bibi e egudi e wo me hu bia no wo sa me TV so ana me wo screen so na say egudi atwa me hu ahia de a eye the boy fashion jewelries say me dofo say utu aton upe egudi ni bi etu aton oye wedding
ring papa engagement ring, wedding ring, promise ring. Just say jewelries papa empo. Pomodin say baby a obiano. Obeka rolling circle a chikonoma. Udi udu rolling circle oh yara biso bia say the boy fashion jewelries. Obema we good papa edi gukum edi esle. Therefore, baby bia obia one numbers and a chegu ewo screen no anymore. Therefore, jumedi a yedi opesa so yasin. O bibi bia opesa ye pohun deru edemawa abruche fui Ghana fui. Baby bia o bia so opesa ye bo adwuma hu deru edemawa no. Experiences in life. Jumedi si bomodin na friend ye number 0244 506 706 and 0244605647 number no sign ichegu ewo screen no enim yebo no so ewo form kra afi kwasi ade bia gibre na nyabre na hwe enumre 7 to 8 pepepe ne de ahye so ewo Angel TV when me and share repeat no yawa de bia 3 to 4 ewo Angel TV na se ni nyina ntwem na we nya bia nhwa ko YouTube Nayas 1 TV share like na subscribe Neja comment and my experiences in life. Mama ni humanti. Many ataho. And na sanye da fufredi. Na chese ne. Eye more levels kra. Mi twa me ho aba. Mi ba. Eneno die. Yi wasum. Experience we die. Emu odu. Na be sua ne ma bebre frem. Mi ba sesia. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola! For your graduation enjoyment? Angel Cola! Beach hangout? Angel Cola! For all your refreshing moments? Angel Cola! For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Slink Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the master. This is what you're missing if you're not following the Miss Aquaba Season 2 reality show journey. Who wins the ultimate prize of a car, 10,000 Ghana cedis cash, and on top of it all, the enviable crown as Miss Aquaba 23. Watch the live broadcast of Miss Aquaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJTV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Better for me more crab beam. My catcher said, nay, da for frost from Cocra. Ne dear. Ye was soon. Ye be Sunianima. Ye be far bawum. Ye di bibi betray you to dream. Ye di bibi so betray and namfufu. Ye cock and jiho. Ye nena could come. Kanji. Oh, Nayas one. Ye, Papa, net to say.
bibia ye boko de en sheda nye boko sa be fa ne sa so far so nyame ti ase nkwan de nyame ti ase be fa ne sa enye boko kanji ene ye dwumadie ya wabaso ye ma wakwaba dwumadie eye experiences in life amane be ne to wa ene wani adaho nti didi kan bebi a wo free kra wo free school a wo ye o ma me no be kire wachi kwan kakra ye show no me patche enche bibiri nti no bebo ni nyina to fa pa na fi wo di yakọ deep experience no iti me patche ye nko. All right, first of all no mechia ahwefo mo hwen ni akwenya wa mama se me nka dia me film abrabo mu. Okay. Me film ya me gusu film. Oh, okay. And first of all no most of madam for me bre na nim mechi mama me ye vegetarian and papa ye foreign side. Oh, okay. Foreign side and fan. Papa ye Liberian. Oh, okay. Half Liberia, half Togo. Na me papa ni mama aware no ahye dan gina sa. Okay. Ahye dan gina nti me mama e di ye bagana. Me sisters na e bagana. Okay. Na ye bedu Ghana no ya mama be ye di mama be yare. Okay. No wu ye that time we school na me class 3 na mama wu ye. Okay. Ti mama wu ye no na fi school mi school kuma e basa. Ba eye na se no me uncle no muso gitu muso on be hwe me. Okay. On be me school fees. Ba me say eye na se mo hu ahohofo no am so mo person di dwa manu. Okay. Mi school e bedu baby. Now one day me head mistress friend me say me bra office. Me kwena so mi school fees are piling. Okay. Now wa fight ya mama ya ba we say me busuafo no bia anya hwe. Okay. So at this junction no say me eden me jai school. Ba na me so be say me go school no. Ba enfa nti me drop you out. Me drop you bet na efie. Dan a me auntie di mama me team. Me auntie say dan madam for bed da me hododo nti me tabodan enye da papa bia na me auntie boot tabodan go from. Me mama wuye ma fa bebre mu ma bre. Na mama wu at the age of I mean age be na mama. Se me twa mama wu na me wo 11 to 12 na me mama wu ja me. Aso. Yeah, nti me bre. Okay. Afi if you me wo mo bu mi dan with that bontin. God is my witness. Akola ketwa sa no. Man ko nsu ya me anti mu ma me duane ndi. Nti bia me hu se no. Ese me yeden, me duane fifi. Nti construction juma sa age no me be kire mo dan bi. Se mu ko tete question about talo for dan. E what tete question about. Say dan kese 2 na wo ho. Yes, my construction sa dan 2 my construction mu sa ma bre. Ye ne fa pompon no. Nko fo mu ni pompon do mu pompon. Okay. Ya cast concrete gu o na hu a wo ye mbehye. Ba matwini na manasa. Eno so sai scan na hand to mouth. Entumi ntua school fees. Ntumi fa nko school. Bi je na me die gu menum. Ebi mu nam de akokanta na makopenta de 1 or 2 bi se ma me yewu. Aka me nkwa wa na ehwe me obi anhwe me. Ntumi na me hwe me ho. Awu na ebusua bia busuafo no one is ready to help me. Camera ni onyame ni se me busu ni ono gise ogidi se wa hwe me wa boa me a ohwehwe show we a on brown chen no beka nukro nyame dim enye fashion ti na ma hyehye so me anyway akọ off onyame adom eni adofo bi mu adom na ma me anyway asaba back me anyway hame me anyway hame enye easy me ko blind na me hyehye na me di tawla kata me ti no ma so me sa ma to akọ washroom me frebusu afọ ka chom se ni se na etu me hasne field no mu me uncle me auntie bi antu me amba be ka se o me be shop up to date enye easy my bre but say one corner ebusuan for na bia na obi nim se bibi se na eye o ente no onyame ma obruni adwen so onye phone na entumi fa reach each other enti me uncles na me wo mu numbers. Okay. Me aunties na me wo mu numbers me tumi dia kire so see yawa. Okay. But I don't quite remember the last time me auntie and say me uncle be atwi phone afre me da except one of my cousin pay not to me frame me Joe one of frame me oh bro ya me kai wo me na no wuye ono so ho na waka kire efie for say oh mon ka kire me ba ne say me re fi ni you so far as I mean wuye ni de me kai no bibi o bia no me kai no ya mon ka kire no ansa no wuye but the rest ni there I don't want to use some ways busu asem ma me ka asem ma ne be see lighthouse there no so okay let ti ase yi me tu fifie
And I'm madam for be friend. That na Legon teaching hospital no see new one. Joama seen a new one. Na na me construction. Okay. Ti me ni mu ye construction ah. Bisa maga sisi ma kotina Legon. Me am kotina Legon me ni mo bi o Legon. Me 250 me fa me bag. Me free Legon na me kotina Legon campus. Na say na campus dey na pesa girls hu say uko school ho say na be ya bi ya yo mo lie. Very good Nayas. Fine so you fast. Up to now, up to date. Me call Legon that before me call form ho me ni omo ya dan fofo. Me call two omo me ni omo da hostel. They no money say me a student or Legon. I swear to God. Na na we student na ti me call Legon na ni omo ko da. I mean omo very good. Ayiho. Ma me break code we ncho. Boys ni girls we bring home Legon na home we bring am home so me dadabi o. Me call two boy we fe no water boy. So I show no nim no water boy. Water boy na me good concrete Legon. BAM library in chain o my we auditorium ke sie bi ho. Entertainment hall ke sie bi ho no mu. E na me good concrete. E na me yi ejuma, e na me construction. One time me call night market ameba. Me ba na me share guy we water boy. E no bisa me so where like I dey see you dey pass all the time. Where you dey stay? I'm see you we dey do the construction for the BAM library opposite. Oh really? Charlie, me to get I go do the construction. That be boy you, but I don't know what happened between only mommy and any papa. Intina, I say I style. Okay. Intina boy no chi no school. Intina me dey no cofield ho. So on koye pompon ni bi no use cafe twitwa no ho. Ya koye no first day. Omo no mo besa de tie gu machine no mo. Obi mu se ebo, me na me bie cement. Nti obi mu se ebo no obi mu asa na tie nti no wa na tie side. Ya load ya na tie gu head pan mama brother. Opeja de ya de na be si ni bo ntumi nko up. Ni hu ewu. So nya honden dada bi with hard labor. Okay, nti free hon na ye den. Nti free hon no. E na me suma ni hu se e ya me sinichi e na ya me da site because site is say construction we need a pon no be akofia. It's not allowed say uda site or but me ni be adanti no me twen na obi apon ko a na ma ye nwa na ma be hia ho na ma da and na me da plywood so of form so intimi cheche mu che madam for Legon boy no so really that is the issue and the brand be da me nche wa akwafo hall and na uko mo bed na top and down bed near top and down intimi be din to myself form na ma da form intimi da akwafo hall inti most of them on say boys be bring na pechi Legon boy ni bi obeba show we so bisa no be bring na pechi so ho nko school ho ba situation ti no anko pechi adam for nchen okay ma pechi o Legon almost 3 years soon inti pechi no na boys no so mo wie school o mo ko inti say me here dem change location na me friend madam for back am say Obed Charlie I beg you Legon is here no me rent aso me rent aso hostel no killers no ko anti wadam for no nim so rent wo hostel wo Legon ho they be say code na me cho no me da ho free through water boy because my construction mama no inti say me so me da ho free o mama da me ma we from abesaki wo inti me so me da form so did musa na madam for no e pe be ma me wo Kaneshi Koko clinic udu Koko clinic the opposite e fi bi o e ho na Kina farmer omo India for netina ekojuma okay inti e ho na madam for no copy na man bi o oye watchman no e watchman o fi o na madam for no copy na cho Obed copy na cho e na man e gie me e na me defi ho me ntua rent me ntua hwe ba me boa ma yesisi fi ho ti ho na mo di India man bi baaye omo no mo ye para ni sa ndro no ndi man ba nti astango man bisa say madam for secret and say who am I no see o me house boy but later obi ba chukuma India man he say no I'm not a house boy me chefi o keke na India man dey see me so like seriously man say me 250 na me ntua water bill me ntua light bill I'm not a member of Akina Farmer me nyejuma company why should I come and be sleeping in the place inti o ya me mfini ma fama dwama no inti man ye ya say like omunji madam for nindi mi so me pese ne dwuma be sei so that time na me call church or lighthouse o inti say ade no kono eni ayenyan na me call church inti me call church me catch ye pastor back say ni si na to me nya baby a na ka would like to talk rather because me pese madam for dwuma be sei okay yeah and say okay ye pon my head pastor
epon odimba ko kire no okay na yehu ne ebeye ya pon ko shia pastor boy BT Sotomo Santa Maria wa talk afufro e di abaso mo boso mpa ma no eno na pastor ehwe nim so person ye magai no me die na me ni bebi da no the pastor did take it serious pastor sorry ben lighthouse no obi akọ anyamwa okay emo no pe no kwa nya ba me kwa ni menya okay nti me die me side na me express no na me ka no me nka so mo nye good they are good nti me ba ya no na ade ni ayenya na madam for ni frame me ka cha me say brother you know something my boy I'm what now for some time but say ade ni kwa no I will lose my job so be twenye anya bibia pack you ma kwa akeko na me ka so ma me mreka kra nti anajo 12 to 1 omo ada no na me huri wo na makobo na epomu no aso ebie mi na mada enu so na my sister ebu so baaye okay I'm hustling sister odi wachi na una ja me di onu nichi me chiri ba onu di mechi which is Rose okay onu so aka baby onu so ewu ena me mama dey kan wu first ansa na me chiri ba no ewu ye enti me kai seta me chiri mama wu ye no ena me chiri ba no so wu ye no ena me call Mr. Hospital so me ka chiri say Vic me dia Mr. Uwa be hame ena so ke mo na o kasasa na me so dey bi me hu bibi ena so dey na we hu de we hu no embe mu me hwe me hu so yi ama na ya so me speak say ban na de sisi me so say Mr. so bi enti me do fie the didi me do fie me die that very day my brother come my chimpe bia me di beto me nya so ti me be do fie me die that very day my dad deep me ampa me sorry me fa phone na me say numbers afa me bebre na me frɛ number baako me frɛ na nurse bi na pick here e wo sprinters eno say wo na oye ken na me say eno say bacho brazil anti me rush call here no na matter of fact dia me di me ni ko hu here no Mr. Sweet. Oh, sorry. Me Mr. Ewu, mama yewu, me chiri be ewu, me ni me bi an papa wo. Jesus. So, me buy na me chair madam for security man no work connection say Charlie, say ni see you, Mr. So ewu. No say, "Oh. So right now how you go do am na me say Charlie? Mo amu to me." He say Mr. So ewu. He say me anything. That na omu ye ya ma me fifi ho. Nti na me da park bi organization na me da sa park no so. So, en nam sa ebre we mu that time so Mr. Chef fridge mu. And I'm say brewe mu so na me di ko share Nigeria guy bi ono se enko gisikidru hey yeah na me hwe bre na me bre na I had no option say me kwa gisikidru no nti e ba ne sa no me one of friend me one day say Charlie me ni me bia na me so me ni me bia no se asama kesi wo me bi oho nti enko na me say okay nti obae na pa ya fa taxi okiteska na guy ni kiteska we see ono na ifi wo Millennium City kaswa ba no ifa taxi straight to Asamankesi ye kona woman bi kokokokokoko ti ye kona woman bisa e kwan so obisa e kwan so na ja like na woman ti o tie we ntimi so mitumi kai we no no bisa mi so what be the then ye how na mi chichi mu chen so madam for ni say ye be pesika ye be peske dro no see o bibia ya ba ne de bibi papa ne ya ba no ti woman ni kasa mi yem shimi I was like wow eno maye nua ma say toto o se enkoto moti atwinwin emfambra nti enu kro no asomo obi wo ha no nipa no fa okada koto by 1000 Ghana cedis o se ento ni ntwie which is that time 5000 Ghana cedis ene ekoto ye ni ntwi be ma kese ene to dwan to snap nua ma eno say so o maye da say yembra yembe ye juma no ti madam fo no Nigeria guy ne ba no dey another Ghana guy ba ko ka ho nti say Ghana guy 2 Ghana boys 2 Nigeria guy one any call here nti akwa na woman no ka che say okay one dey ni cra be ginaska no na Nigeria guy no any Ghana guy no Kofi guy no so ye ombe no mutu no na one say ba konjina e so cra dem no say ba konjina that time no me ye bi dan na atomi so me hwemu din that time ko so shempa boa ubeyi untade na odintuma asewase ntima woman no ma guy bi buy no achichiri say indiani na be fresh can odi motua ni twinyi no two sa chobos na kwala di ko school no SHS for the school di nyuni gum na o kanchi ye ya na se ke buy no bi so no se yen ni ehwe se counterfeit na say original na at once no me bra me hu scars no me ni age at once na junso akame o me ka se me junso
ɛna ɔmo sɛ me nkɔ dan n'akyi na me kɔ dan n'akyi kɔdwo nso na me bae timba na Nigeria guy no ɛde ne sa ka me dachi me no ɔyɛ chale abin na me sumi ɛsɛ abin ti ɛkɔ me sɛ me how to etwa ti woman ka say yenko fie the following day embra yenko fie the following ba no ka che say yenko to petenko sua e wo kofrodua emfa mbra no fa shas ka no so mai ba me kwa me ba me to champagne no boarding ba ko fa mbra sana woman ka che me manti ase nti e kofrodua ko to petenko sua ne e kwa nko sua ne e to ba kwa ko 12 ba ko e 500 Ghana cedis me si me ni mana na jaga na yiska ne wa kan ma no man tintin bi o she jarabia black no akai scan gunusa Mr. Shefrid mi peska yeyi ene agi nkusani di baaye Nayas dia me ni uken yeyi ho ye declare boy mu ya tenasi ya friend anano mu ya consult ni ma papa o ma pan nkusani o mu di be ya pa ye nkusani mu pa first one fine second one fine third one say fourth one say ena o ma ni bi say ye mu ben ena ye ba ha ye kwa ya ye di nkokọ ba na me de me hu nkokọ oba na me obibi da me di me nkokọ oba na madam for kofi no ka say yo no say dey na say nti say ye bi na me ka say guy no share wedding ring because aware or you wedding ring no kra ma ye ton ye ni Apple laptop ni na no kitaka ye di ko2 bank bi ejiska ka say dey ni na scanner say e say sako back e kona ma be mebu madam for bisu share tabor inside o sa eranom na ye sekedru na ba ono so frɛ me say Charlie what is say see guy bi share asama kese ho na o guy bi share asama kese inside ho baby o ye sekedru yen call na me say ade obi ama guy say hita na so we here sika no why too eager why frustrated Nayas da me ni okay na me say okay bisa ha na say intim say dwane ko boys no mo tabor no ho say ndi yen ko na paye no so yesa kɔ eno so e ka fufro basa na yesa kɔ boy eno so yensa ankeska no on the fresh so man no e ma sika ne buy sika buy a e da box so obie box no o di powder goods obie box no na o work akraka a chichi no e da sika no so Jesus mami ma shime na me say kai what is this then na me ye kofi minim say me ho chiri me bat baby am di me ni a chiri ni ya ye nyan ena ma no so sa ma ya kwanchire bi mu se yenye amotwa odwan fita egu ye nan so e di ni moja ni bi maye nom ye ono se wa maye 7 days yenko cemetery yenko dware o cemetery nti ekoto sa enrasapo no ye tobi ena ye to alata samina ye 3 no ena alata samina no odi nyama fry no di tali we bucket na ase ye no ena to tofi we tot of bakwa 12 now o de gu bucket no mu eni nkosu afita 3 ntino first day no o dware first one nkosu bakwa be pai second day bakwa be pai third day bakwa be pai ntino obi ekwa isade no obi onim ukoi kropon ye wo hotel bi okwa no so ye koda hotel ni nchen no cemetery ho nte ho na ekwa ya ade no ye kwa ya ade no cemetery ho 7 days me na me nkosu a pie ba 2 no nkosu ampa yes my bro okay magase madabusun dem me free akon off because of blood money ntimi kwa amfa na me sa back obi a osi winiska na utimi nyeska etutu kwan ekọ baby so okwaji sikedro ko yesi nti say sike ubo ano na ebia wo de talk credit MTN box ibi na ade wo de pay bibi ye ya ka ususu say nke bebo na yas macho wa frame say nkwaji sikedro question me bisa wa frame say nkwaji sikedro on the way going no na maka say na yas me hu chiri me tifes kana na me fanye business will you do it okay unye motive ni woman ni say ye kwaji sikedro it is kana share on the kwa ya de apesika ye ache. But you are not going to give me that money. Say J because me won't chire me into Jennifer. Now, the enter boys need use car. I wish they will give me only 500 Ghana cedis to survive. Boy, they go cast mame. See, if you person said you know mu komu no na dio abaye baby o person mu dio car. Nti no na de omo ye na omo pesa wo soso de otiko shem. Very good because omo say me ni so ye share. So, into bibie ni a omo pesa like me ndi enim. But me so de na ye me suro. But sister, would you much? Would you my sister dey fridge inside me pesika ye. Mister will fridge. I dey nebusuya ni honom. Na yaso be ebusuya do funu. Na yaso enti se ebusuya no kwa na ntimi anhwe sa bi wo ni wo sister na ntimi anso system ye ne wada ni nsabe nkum so a ebusuya do funu
o betumi akwaje bisia akwakoye yi na wo na wo gye ye ni si na se obekwa akọ pesika duro wonye sika de akwakoye yi. Very good. Mama ntwa no. Me anka ba ko ho he is the richest man in our family. Okay. But because of one or two things into me jamanaka. Okay. Ono odo eye si bibia. Okay. Ono de be gye eye no ye. Nyame nhyira ofa. Aye se opese o kire se sikedru na mko chinchin apɛ akwantu amutu ye abosum dem na ye se ni nyina ho nsa nka wanya debi we fi se na me di baby so da ntlata so me peda me pesika sa rent da dem it wunya na ade rented na baby da ya na se wanya kra na ntia na omutwie die omutwe mu die okay omutwie die ya nya sika no up to date ya nya sika ni bi kra antafre se uti we wakọ niema bebre mu niema we nyina wawururu uti ho sesi e die pa na wo as at now because what if baby bebre edinamfo echi rewura baby asebi ense nkawura but nyina ankosi wie anko baby ye wanya hwe mfrem it wuti osisi e dien ene wo mu sisi we say dien na e wo mu mimi mu very good first of all the woman mu and I say let me take it from the oyawa a woman mu ni say mama mi wuye me nua ketwa Rose 7 years wuye my sister wuye me de me ku hu. There is that big sore in my heart up to now. Okay. I don't know how I'll do it to die. Okay. Me now ma say do mother's day I don't have mother. Me ni nua me fafo nsem ntumi friend nua ba bia me ni nua bia. Okay. I say Mr. Wumi no ajoma to her. The last time okay, so see how it we a day na a boom e won nante a 190 bebre ya wanya hwe ya still me hu ne say abrabo no enkoye kra nso anase de e kakra si ade onyame adom so far as onyame ti ase me wu ye nkwa ne de me wani da so say definitely no enti de ne bo hu sisie ase bibi shaw so a eye wu hu bibi hu ne hu de ne bo hu sisie ase bibi bo hu ema wani nyi e wa brabum de pa na sisie very good ade ma meni nje ni me mama and me sister some wu me ni be papa up to now. Okay. I wish I would see my dad. Okay. But me ni be papa wo. Okay. What try ya wu me okay. So sudden na ya dia me wo ho a so ta me wo ho a e ha me. Okay. So me looks like me he be na me bone be say bro our sister buamia onipa no say but big guy like you so onipa ne mbuame onim say me wo bi dida. Okay. They say we to nya adwuma ana wa na wo mpa adwuma ana se wi a wo yare ana den na ye wa sese no ina me ka je infitiase no me my construction any hard work bia any akra ha me nya bida ma ye bida ma bre inti me nsuro dwuma me hu me nsuro dwuma. Okay. So madam for ba kwa me ni bre way back on the street onyame ya adoma ma isi wadane penyi wo company bi mu ono kai me okay me so bro I remember how we suffer before so make it come na me mo adwuma kitu bi na ye kakra na won to me ko ano ntenu na ja bi ya kakra no na me sa to me di rent no mo na me to me di to me ntade bi mu hihye edi koba acha se ena na yas wa obeka so nta me ho kire me a wa na me frɛw se na yas nde mu nye wo boa me wo na ja wa se ni kakra ma me me ni oboafo bia obebia before God I don't have any helper me na me boafo me na me koba se nde bibi to me I don't know me ni essay me ni say essay me left eye we essay me busu ya bia to me ni we me ni ya me share lighter say you know sometimes me say mama ni say o say me ni say ya o say I say blood clot kokobi da so nti ya me share lighter hamen nti me frère me anka say ni say na to me lusu me ya ni na construction juma we fin ni dust na akọ eni no so you see me to lens she's 500 Ghana cedis to support the eye I send na method ya I don't know na juma kakra na wo ye no unya bibia wo yeah someone will ask say why juma no on save ana me save kakra but that saving so na me didi enu mu na me she me tuton tade she wa say enu na me di water bill ni light bill o mi fie
So pay ni pay bia make say pay bia me depend was so sa. Okay, so say when ya sika rented dine, when ya baby tea access. Ma tu su dia rented dine kan say ma tu su dia rented dine. A single room. A single room and say me team. Okay. Yeah, because my dad bonti a chentuma kama chentima manye sa enye. Okay. So Kenji, and some ya kenyina de waye namfo wedi omachi ewura baby. Abrabo bi a wodi namfo achi nipa bi achi abo ananka wo pe bi e na won sanka no wanu ho se mudi sa ankofo ni chi. Oh yeah, of course. Of course. The first friends no because some no me my bonsam. Okay. Because meeting baby di me nimbusum so. Okay. Do na me bre. Okay. The mini be that but na amba me timu da se me ko dro so ko pese ke dro. Okay. But through that guys no na me di call hono mo ntino say we a young guy. Now who call me situation we be mu a me mo be another say yen ko dro so ko jisike dro. I say because the end is something else because first place na you call no woman catch you me. Later catch me say me sunsumu odu pa. Okay. So catch you na business so like how no say no. You buy no the who wo me ho no catch him say me to champagne. And from brand no. Okay. Champagne na me toman no. No say o the cleansing but I me okay, say no you be say what do social media handles ebe tudwa na afi wo de o momo number bi be tudwa na obi wo mwa bia ana say bia doctor bi hwe obi hwe no pese oboa na o sawani ni yare ma wa obetimi afro. Okay. Me pacho first of all me mobile money number no my personal number me use 0240 53 50 51 0240 53 50 51 so freya me ana me peke obi am peke me ana me peke but number ni bi na for social media handles to ja the number ni 0240 53 50 51 and me TikTok edin e wo mobile money number Ken Eke. Okay. Yeah, EKUY. Okay. And my TikTok handle near official Kemani. Yeah, and we official Kemani our TikTok. Na see omu hacking my account, omu hacking my Facebook, and my Instagram ni na boom. And mun kai say meni ntino na first me yenyum. Me yenyum ba say meni no sometimes meni na ka no ho amintumi nko bebia. Okay. Ye da se nyankopon sha say to safre o bae. Nyame sha odin onkoso ma wa kokudru emaye no mo ho bae mai. Ye da se pa. Ebusia aha na ebre no ebe makwan na ye di djumedi no. Ye di esi enase kese enkoma maboafo nyina ya hye mo bose ye ne guest no edi nkomo wia eto nsafre counselors ekukudam asofo etitrufo doctors and lawyers and psychologists into be counsel na the fata se edemaun yamana ba bepo me dofo itwa me ho me ba ebeto aso. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Sling Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the master. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved.
This is what you're missing if you're not following the Miss Aquaba Season 2 reality show journey. Who wins the ultimate prize of a car, 10,000 Ghana cedis cash, and on top of it all, the enviable crown as Miss Aquaba 23. Watch the live broadcast of Miss Aquaba Season 2 every Sunday at 8 p.m. on GH1 TV and CJTV channel. To vote for your favorite contestant, please dial *365*300# and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote. Ebusiafo sene da bia ye hyemobo no ne ne kanji nsema ye kwohwe yi yiye yasan atonsa afre yankasa ye papa yade nyina Apostle Thomas Kusi Apia yankasa mi sweet father ma de nyina spiritual father ye kono ho isansensem we die ba yinim se papa nko ani nipa esi etun safren ti kono papa original Nayas 1 daddy sweet dad thank you daddy that was so the PM TV papa some say hey papa per life yeah hey daddy jare dear one hour miss ready I know the kese ka ujai ma miss ready I too much yeah daddy tampacho na hoye pacho say busuafo no bia hoye yede nyame ase papa we dey yen say imbre yakwa akohwe kenji nsem mo be kan na kosem na re hosem we dey otim say e deep abemu wa wasi susei na edru baby na brabo ni ma ye den no didi namfo achi isan ne maami wu ni maami ose ne maami wu ya nche bia na nua ketewa wu ya nche bia na chese ne sister ono ken ni di na chi so eto fom tina ya rehosem ebusuan so adane mo chiama no oni buafo baby a obisa namfo bia ma no de namfo nyina aka ne se ne aba ne di agi udi ye chi ye kwaji sikedru papa edin edu baby na woni sei woni asem bia wo beka woni option ye na so ya ne se obedi o machi ensem sei no ebeto wani ma kwan ben e na abefa so a wo de beboa ye eye youth mema ne maya nyina abe medase Nayas me fanchi akese emma wona wo share experiences in life jumadi e wo Angel TV. God bless you. And wo share e wo YouTube original Nayas 1 TV. Thank you. Let me share mo any mo share nyina. Na me try to sense me say ba na ayare ho. Ba ya no so ma metimiti abrabo ase. Nka konwa yetimu no ya na yetitin semse bebre. Ezanta wo share brantia babra wa fomut bra wa breya. We mu se na nyame pagya na otumi ka chense me nhwe bushi ni bia. Because every we say na kohia senka buchia eben no every we say na kohia senka buchia timi shoni mu we say yaka say namdua so na homa ye den ehu so tebra wadafo mu say na o senka obitimi ye dua ema no ba me fa kwanya isu emo ye nua ba ema no na me nka che say o ka say na me tie na de ba ko e ba me chim because one time ko ye teaching o ba bi na me busa no mo ye nkra say ready bie wani no hu say otuwe wona abusheni nyina ye die pitawo eradi be pageawo wo be di na eradi na so be hwe abusheni nyina e de na nka be across 7 years oba also for commercial brabo ye me mo brabo na bi e be tweme firi nyame ho me di ma brabo so na manyame sira ba me so teme pagea me ye mu hye me na mu sase na nyame bie wona wo se wo bobra ni bie enye wo ye dan a ensin ye de na be across 7 years of commercial bobra ni bi say. And the late Masmoro Assembly will say when purpose is not known, abuse is inevitable. Okay. So where who power purpose was as who abuse you, and also a man microphone who abuse you. A year and I was for money in a bush who's a brand ye. A radin ever born my net but 10-20 years to come. Obeying the petit we are sure some casino be treating. So when see what winning more purpose at the Maya or mobile show, Yenian Menti or Motuchi to a book or no more this drain now. I want cardinal reason is that many of them don't know their purpose. Okay. So yeah, na ya woman and yame a home when yame we for which I say, we obutayeni.
we hear the when you nyamia and tabrabon so when you na chere say an average person in the purpose okay and a man be brako pie baby bebre and na omo atwe ho hye so nim ye da achen na me fa kwanya sun to obi bia for see nyame ni nyansa na Nayas ebre nyame boy o de nyama me yensa na dua nipa bi emu aka oba bi nyame ma dua the spirit of motherhood wo o dua the spirit of wife wo dua the spirit of prophetess nyama me yensa be ma bia wo the spirit of fatherhood now fatherhood in motherhood no enye se wo be wo anso be ye mother na father no ene se nyame dua badaye bi wo mu se uti asese nipa atwa me wahye nyina no o se me da ejasu ema wo mo bebre nhye asade no eti ya me se so ko hye obi a wanyini abobra wie na woto kwanche sestra na yes one show for the any sign and ko show for the would ebre bi hye ye wo nyini no eno so so say why na me bo ano nipa dodo se na me enna metimi koba mi tue mu fees 5 years was say class 5 and we jai school na se busua mu akra be 11 years etimi just school be class 5 na we nya busua ni bi antase na class 5 fees price say na bi anya obedi ye say what I say ye nya busua ni bi etimi en show fatherhood and motherhood say enya bi ye mu ba no de be me pese me dane enama wo me dane ejama wo we nya bi me ban krabon na Nayas ma me bre because me kaya de ba bi me ma me dua ye me ma me timi ye de na Nayas otima wo na wo bedi na hoho bo be wo de ma hoho wo so kwadwo enya me nchen na betra do na me sha net me ha me ma gina fufuo so awo aduane a mi bedie no watown de ama hoho wo so no na no ma me ni ha no mo se kotodo kunu di wo ka yo se nyame nchen na betena ako wo betu kwan me ma tu kwan de me ha wetie ampa me bank na bon na Nayas enkrofo ne show me mu what I say at this every prayer yes about share experience so me come obi biate so who show abusena woman men you know one yes be a mother be a father for the people around you obi person odi ye edi prove check be o say the power one obi person odi ye edi prove check no for be a one share what is that show to untimi nye ye bebre ni o say show to say radi pejame na me ye die enye nsira which is o fa na wa am one say china ne watching nimpo na also to me bo na ye nsem awrade a o ya ma na ye nsem awrade the moment abema yahudi aba mu no wasi wadom contract the Hebrews chapter 12 verse 15 na wasi hweye na yahudi ama wo mu because yahudi aba mu etwa nyame adom firi so bebre ni wo mo nyame adom wo so to say nke peja be yahudi bi o mo na wuro mu ntin enhyani ntimi ma papa enti afutu kakra bi a wo de bema obakenji ene adofo a omo kosati bi enim kakra bi na mpacho social media handles and our telephone number ni die adofo hia opa na fatu I think say my foot and temon as my check and say ade e bi kan so to train the purpose okay nyame de basa so with a purpose the but I be also be in fact an average person on the street any purpose na me fa kwanyes me de na me to dwai and interrade adom ade ba come here ni say me train of war how to discover your purpose through me corporate leadership free minister me patcho free online there me no can say be chef of France it will be a wo share no tanka 10 also to go through that program na on to me who ni purpose o to me who ni purpose na brabo ni insha asase no well because nyame share the book of Genesis no say be fruitful fruitfulness is your purpose it to me through some person but say nyame enyini man the wo fa mu nyina e your training because the wo fa mu no e na kina bi wo ko dum pempeso bi wo betumi nya tema e de ama wo bi me number ni 0249 450772 0249 450772 send my WhatsApp message and I send audio. Na join in leadership training, you know. Na ye be with different days. Free na matter in Insta. Online so to be will be a Ghana brochure. Which me joining. May all social media handles. Again, you see Apostle Thomas Pussy appear. We got TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. He didn't Apostle Thomas Pussy appear. Na me show be. Yeah, sweet daddy. Yankopon shaw. Sa brani abri na ye nya problems bi say ya woni ye di ye ni tu anim se papa de bitimi abeboa ye fro so a woni di ehwambo papa nyame nshraw onko so nya wokese onya safo manyina wona wodi wachi nyina onya obi akese Yankopon shaw acho kwa na wachi obi ama ebusu aha na bre no be makwan ne ye di dwumadi no ye di asi na ase kese enkoma ya boafo a waso yasene nyina medofo se eba equipment papa pa ye twa 4K me sisi J multimedia hope na ubinya 8K ewo studio papa asofo a epe studio e dia yo mu program o pese o twa program series movie just say be BF
fa equipment ho opese ye betwa we yie man wedding bibia wo ha ne ye nche kra obomodia he Togo Benin bibia ye beba aba betwa ma isro bibia wo bia obomodia say obe contact CJ multimedia wo numbers na e na etwagu e wo screen anim no CJ multimedia e wo La Paz Ashanti home touch and chenwa na wo mo afi atare ehemi eye Bintus boutique me dofo Bintus boutique na wura ho no mo a me se celebrities aprima fo ma epie koba ni se etoda kra na age mi nsem nyame ewo tumi esanse girl no eba location bia obe dressel ama wa ye raba na woni me bia location ni wo ukokwa binya musuku run about ho a unsanifa ho a na Bintus boutique ewo bomodia na frɛ no edofo yi se ba no enwia e bounce na eye papa ene sika ho ayede it is a wuto nwia bomodia se ubeto nwia e be chama wo be se cute cat parlor penity me ye celebrity sitima wom ema oti baabi na wo hwe wom a animu hu se yes animunyam ewo mo ho edofo cute cat parlor ewo Abeka junction ho a me se udru bus stop ho no mo a numbers no etwagu ewo screen anim bomodia na frɛ wom wate edofo yi manimu efri beauty empire makeover baby bia owo bia me dofo yi sa oye wedding oye party engagement anase empo upese usua makeup anaso pose abrochefo yi baby bia owo bia se opese ye o makeup anasa opese osua na be 2 weeks pedi baby awo bia no eye beauty empire makeover pe e de betini a make over one numbers no na etwagu e wo screen anim pomodin na frɛ me dofo se ba na gudie papa pa dia se jewelry sa papa wedding ring papa engagement promise ring hey me say anklet nyina ana chance papa ye digu ye sisi dia just what mean nyini free one location ewo Accra Rolling Circle honomoa and the boy fashion jewelry. Sakai say the boy fashion jewelry is one numbers and a cheku ewo screen anim pomodia na frɛ afi opese ye bo wadwuma ho deru ewo experiences in life dwumedia ye di so pomodia say obefrɛ ye numbers 0244 506 706 but for dwumedia ye di pomodia say edu kwasi ade bia obeji brain wonya pre waji wedwa na watena se 7 pepe na watena se 8 just yiri dwumedi ni abawiye went me ansha ya wade bia ewia 3 to 4 pm pepe ni ye repeat ni so ahyehye swama na ni nyina no wanya brand na TV no ho ansha bomodin ase ko YouTube Nayas 1 TV Nayas 1 TV obe subscribe obe share obe like amame dofo baby bia obia nyame nshraw sa woje bre ewnya bre na wo hweye me a me di dwumadi mu chia me sese wo hia me a frɛ me beautiful Nayas hey edin bi ade be frɛ me bia mejoso ana frɛ me original me mechi no me original de obeti bia Nayas abeti bia eye fake I can call original Nayas back up I'm so happy watching my mesmerized by eyes. 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 I'm so happy I can This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, Miss Aquaba.